Dobar dan. Dobar dan. Mi smo sada gdje? U jednoj maloj kućici gdje ćemo se ovdje spuštati. A tu je veliki tobogan. Svi tri. Ovdje je Laura. Julija I ovdje je curica Julija. i pokaži sebe. Sad ćemo se mi... I to sam ja. I sad ćemo se mi navijestiti lijepo. Ajde, prvo se sjede Laura i Julija. Ne, prvo Laura i Julija, sjedite tu. Ja ću onda otraga iza vas. Sjedite na guzu. Tako. Jaj, kako će ovo? Sad mi raširi noge malo. Tako. Julija raširi noge. Tako, čekaj malo. Još ja. Evo moje noge. Čekaj. Ste spremni? Da. Ha? Da. Evo ga. I gdje ćemo? Može? Da. Ajde. Jesi nas slikao? Jesmo, kak je ovo bilo ludo, ha? Da. Ovo još nikad nismo ovako pravili. Sada da ovo na brzom. Čekaj.